Na današnji sastanak u vladi pozvani su 5 predsjednika okruga sa prostora Kosova i Metohije. Mi pouzdano znamo da 4 njih se već javno izjasnilo da prihvata nedavno potpisani sporazum u Briselu. Ta 4 pripada strankama vlasti, dakle 2 iz redova Srpske napredne stranke, a 2 iz redova SPS-a. I jedan je samostalni, dakle ne pripada nijednoj stranci. Želim da kažem da ti ljudi ne predstavljaju narod. Dakle, to su ljudi koje je imenovala vlada, to su činovnici vlade i oni ovde bukvalno dolaze po svoje mišljenje. Dakle, oni i da žele ne mogu da vladi prezentuju stav naroda jer nisu iz naroda. Ovi ljudi koji su pored mene predstavljaju narod i oni su ti koji imaju puni legitimitet da kažu šta narod misli. Smatram da je poziv načelnicima okruga i svakodnevno gostovanje onih Srba koji su sa prostora Kosova i Metohije zagovaraju podršku Briselskom sporazumu na medije u Beogradu, u stvari pritisak na nas da i mi prihvatimo nešto što će označiti naš nestanak.